asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Imba tena. Twasema asante Yesu, twasema asante Yesu. Yes God. Twasema asante wema wako, kwa maana fadhili zako Père éternel, nous te rendons grâce. We thank you, mighty God, because you're in this place. May your kingdom to be present now in this place. I beg you, Holy Spirit, your anointing, your marvelous, powerful hand to be in this place. May you make some things and many things possible here. I know how great you are able. I believe in your name. I thank you, Holy Spirit, for that great things are going to happen now. I thank you for that due season. In the mighty name of Jesus. And we destroy every yoke of the evil. We destroy every darkness spirit in this place. In the mighty name of Jesus. May the name of Jesus itukuke siku ya leo. C'est dans le nom de Jésus. Tukiomba hivi. Amen. Komera mana mashime chicha. Komera masima na mesi. Tunasoma Biblia. Tunasoma Biblia. Utabaki unasimama kidogo. Uragumu uhagaze gatoya. Simama tu kidogo. Haguruka gato. Tuheshimu neno la Mungu. Twubahe ijambo ry'Imana. Tuko mu kitabu ya Wafalme wa kwanza. Turi mu gitabo c'abami ba mbere. Wafalme wa kwanza. Abami ba mbere. Sura yake ya 16. Igice ca 16 hadi 22. Kugeza 22. 1 Roi chapitre 3 verset 16 à 22. Abami ba mbere igice ca 3 guhera ku murongo wa 16. Mwalimu tusaidie kwa Kirundi tusomee. Uradufasha mu Kirundi. Abami ba mbere ibice 3 turahera ku murongo wa 16 dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Salomo acira urubanza abagore babiri. Bukeye bamaraya babiri basa ku mwami bahagarara imbere yiwe. Umwe muri bo aravuga aturazirikana mugenzi, jewe n'uyu mugore tubana mu nsi imwe. Bukeye mbyara umwana turi kumwe mu nzu. Maze iminsi itatu mbyaye, uyu mugore nawe arabyara, kandi twari twenyene, ata muntu wundi yari kumwe natwe mu nzu atari twebwe twemi gusa. Hanyuma umwana w'uyu mugore ahenga mu ijoro arapfa. Nyina amuryamyeko, nawe acabyuka mu gicugu akura umwana iruhande sinziriye. Jewe umusazi wawe amuryamika mu gikiriza ciwe. Wa wundi yapfuye amuryamika mu gikiriza canje ngo mbyuke konsa umwana, bugira buce nsanga yapfuye. Ariko buke ndamwitegereje nsanga siwe wiwanje nabyaye. Uwundi mugore aramwishura ati namba ukomeye niwe
wiwanje, nawe uwapfuye ni gwawe. Uno nawe ati eka namba, uwapfuye niwe mwana wanje, ukomeye niwe wiwawe. Uko niko baburanye imbere y'umwami. Nuko umwami aravuga ati mbega nk'umwe avuga ngo ukomeye ni uwiwanje, ngo nawe uwapfuye ni uwiwe. Uwundi akavuga ati namba, uwapfuye ni uwiwe, ukomeye ni uwiwanje. Umwami arongera aravuga ati nimunzanire inkota. Bayizana imbere y'umwami. Maze umwami avuga ati uyu mwana akomeye nimumucemwo kubiri, igihimba kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe uyundi. Nuko wa mugore w'umwana akomeye, kuko mu mutima yarafise ikibabagwe c'umwana wiwe, abarira umwami atewe mugenzi, uyu mwana akomeye pfuma mumuha niwumwice na gatoya. Ariko wa wundi ati nimumucemwo kubiri tumubure twempi. Maze umwami araheza aravuga ati uyu mwana akomeye nimumwice na gatoya, mumuhe ujya kuko ari we nyina. Nuko Abisirayeli bumvise uko umwami aciye urwo rubanza, baca baramutinya, kuko babonye ubwenge buva ku Mana buri muri we bwo guca imanza. Amena. Shangilia Mungu na ukae. Imana mashi wicare. Imana kuhezagire cyane. Amen. Turashimira Imana mu gitondo. Tunashukuru Mungu kwa asubuhi hii. Ari mwiza cyane. Ni mwema sana. Vuga amina. Amen. Siko mgeni hapa. Sindu mushitsi hano. Naitwa Apostle Chris. Nitwa Apotre Chris. Kanisa yangu inaitwa Repentance. Shengero ryanje gitwa Repentance. Et repos en Jésus-Christ. Et repos en Jésus-Christ. Njo kanisa yetu. Niryo shengero ryacu. Amen. Amen. Iliwaza na wewe ni kanisa yako. Narinzi yuko na wari ryo shengero ryawe. Ungelipigia hata Yesu makofi. Wari kumukomera Yesu amashi. Na bariki Mungu kutuwezesha kuwa hapa. Ndashimira Imana kudushoboza kuba muri iki kibanza. Na bariki Mungu wa Apotre Joseph Nduwimana. Ndashimira Imana ya Apotre Nduwimana Joseph. Ni Mungu mzima. Ni Imana nzima. Sababu jinsi naona maonyo naendelea. Uko mboni yerekwa ribandanye. Tunaamini ya kwamba uyu baba ana Mungu. Turizera yuko uyu muvyeyi afise Imana. Mungu wa Apotre Joseph Nduwimana awabariki. Imana ya Apotre Nduwimana Joseph ibahezagire. Tunashukuru pia Mungu wa malaika wa kanisa hii ya Jabe. Turashimiye Imana kubw'umumarayika w'iri shengero ryo kwijabe. Pasteur Justin Nitezuera. Pasteur Justin Nitezuera. Mungu amubariki pia sana. Imana imuhezagire cyane. Sababu Mungu wake ni Mungu pia mzima. Kuko Imana yiwe ni Imana nzima. Wakati namuona mchungaji nasema hii ni matokeo ya unabii. Igihe mbonye umwungere ndabona ati iyi ni ingaruka y'ubuvugishwa. Kumuona mtumishi wa Mungu Pasteur Justin. Kubona umukozi w'Imana Pasteur Justin. Ni matokeo ya Mungu aliyoandaa. Ni vyamwa vy'Imana yateguye. Wakati namuona hapa anaongea. Igihe ndamubona hano ariko aravuga. Ndani ya moyo wangu naambia Mungu asante uko mwema. Umutima wanje ndavuga nti Imana warakoze. Sababu hakuna aliyetegemea. Kuko ntawe wizeye kama itakuwaka hivi. Ntawe ari yizeye ko bizomera uku. Sababu ni Mungu alipanga. Nuko Imana ariyo yabiteguye. Niliwaambia katikati ya wiki. Narababwiye hagati mu ndwi. Mungu alinyongeleshaka kumuhusu Pastor Justin. Imana yaramvugishije kubijanye n'umwungere wacu Pasteur Justin. Na nilikuwa sijamonaka. Kandi sinari bwigere ndamubona. For the first time tulikutana na Apostle Joseph. Ubwa mbere nahura n'umwungere Pasteur Apotre Nduwimana Joseph. Na kanisa kingali ngambo ya jua. Ishengero rikiri kuri ruhande. Mazabao ilikuwa hapo mwisho. Igicaniro cari hari ku mpera. Nilikuwa katunziwa
Burundi. Narinje kuvurirwa i Burundi. Sikukujaka hata ubiri. Sinateguye no kuvuga ubutumwa, sinanje kuvuga ubutumwa. Na wakati nilikutana na Apostle Joseph. Igihe nahura n'umwungere Apotre Joseph. Mungu akaniambia. Imana irambwira. Miongoni ya watoto wake. Mu bana biwe. Mutakuwa watumishi wa Mungu. Hazovamwo umukozi w'Imana. Na wa kwanza. Kandi wa mbere. Mungu akaniambia kuhusu mtu anaitwa Justin. Imana irambwira ku muntu yitwa Justin. Nilikuwa sijamuonaka. Sinari bwamubone. Nikamwambia Apostle na mtoto anaitwa Justin. Ndamubwira ni mwungere urafise umwana yitwa Justin. Kwa sasa anasoma. Ubu ariga. Lakini Mungu anamwandaa kuwa mchungaji. Ariko Imana ikiramutegurira kuba umwungere. Na leo nikimuona mchungaji. Uyu munsi iyo mbonye umwungere. Naamini kama Mungu ni mwaminifu. Ndizera yuko Imana ari umwizigirwa. Na naamini atafanya zaidi hapo. Kandi ndizera ko izokora ibirenze ivyo. Ilikuwa unabii ya 2018. Bwari buvugishwa bwo muri 2018. Na leo 2025 imejitokeza. Uyu munsi 2025 vyarigaragaje. Naomba pia Mungu atimize ahadi zote nzuri. Nasaba Imana ishitse amasezerano yose kuri wewe. Kwa jina la Yesu. N'izina rya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Unajua Mungu anaporuhusu watumishi wake wakuje sehemu. Urazi Imana yemeye ko abakozi bayo baza mu kibanza runaka. Hajawahi fanya ghafla. Ntabwo ibikorera ubusa. Nina uhakika baada ya mimi kutoka hapa. Ndavyemeza inyuma yanje yo kuva hano. Kuna watu watashuhudia mkono wa Mungu. Ari abantu bazashingira inaho kuboko kw'Imana. Jinsi sio kwa ya kawaida. Mu buryo budasanzwe. Mungu anaruhusu leo nikuwe hapa. Imana yemeye yuko mba hano. Siku zinapita tulijaribu kufanya mipango. Iminsi yeze twagerageje gutegura integuro. Lakini Mungu hakuruhusu. Ariko Imana ntiyavyemeye. Ni hii wiki Mungu aliruhusu. Iyi niyo ndwi Imana yavyemeye. Na haikukuwa ya kupangiwa kabisa. Kandi ntivyari biteguwe vy'ukuri. Rudisha gisi ilikuwa DJ. Bisubiza uko vyari bimeze DJ. Unetosha vile. Tulijaribu kufanya mipango sana. Twagerageje gukora imigambi aho hahise. Lakini Mungu hakuruhusu. Ariko Imana ntiyavyemeye. Pengine hata yeye hakutegemea kama ndakuwa Burundi kwa Isa. Nawe ntiyari yiteze yuko mba ndi Burundi uyu mwanya. Lakini Mungu alifanya niwe Bujumbura. Ariko Imana yemeye ko mba ndi Bujumbura. Na karuhusu nipite kwetu nyumbani. Kandi yemera ko nshi wacu muhira. Sababu nilikwambia kanisa yangu inaitwa Repentance. Kuko nakubwiye yuko ishengero ryacu ari Repentance. No kuruhukira muri Kristo. Amen. Amen. Naongoza pia maonyo ambayo inaitwa Rehoboth International Ministry. Nkabandongo yirindi shengero ryitwa Rehoboth. Iko dunia mzima tunaifanya online. Riri kwisi yose tubikorera online. Na Goma kanisa inaitwa New Jerusalem. Igoma ishengero ryitwa New Jerusalem. Goma ni Kongo. Goma ni muri Kongo. Iko Goma na iko Bukavu. Riri muri Igoma, riri ni Bukavu. Mungu akiruhusu siku zinakuja. Imana ivyemeye mu minsi iza. Tutalika pia Pastor Justin. Tuzohamagara umwungere wacu Justin nawe ahashike. Amen. Amen. Nilikuwa natafuta kumwalika mwezi wa pili ya hii mwaka. Nari nashatse kumutumirira mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Nilifanyaka mpango mwezi wa pili ya 2025 akuje Kongo. Narabiteguye mu kwezi kwa kabiri kwa 2025 ashike muri Kongo. Lakini hali ilibadilika. Ariko ibihe byarahindutse. Mwezi wa kwanza tukaingililiwa na watu. Ukwezi kwa mbere cha turinjirirwa n'abantu. Wanaojua hali ya politiki Goma, Bukavu, Kongo tumeshikwa mateka na watu wengine. Abazi ibya politike murazi yuko Igoma, Bukavu twinjiriwe n'abantu. Na ikuwezekana tena. Rero ntibyabaye bigishoboka kandi. Lakini Mungu atasaidia. Ariko Imana izodufasha. Tunajua siku huku mbele. Turazi mu minsi iza. Mahali ambapo Apotre Joseph akufika. Aho umwungere Apotre Joseph atashitse. Tutapeleka ta Pastor Justin. Tuzohashikana basi n'umwungere Pastor Justin. Amen. Amen. Sababu Apotre Joseph apendake toka. Kuko Apotre Joseph nakunda kuva muhira. Apendake safi. Nakunda gufata ingendo. Nambia Pastor Justin anje safi. Je ndabwira Pastor Justin atangure gufata ingendo. Fundisha tu wa mwalimu hapa vizuri. Igisha ba mwarimu neza ngaha. Safiri kidogo ishoboye. Fata urugendo ha mugaruke. Si mnataka safiri kidogo? None mwifuza ko yofata urugendo na gatoya. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tunabariki Mungu. Turahezaga Imana.
Nasema siko mgeni. Ndavuze kandi sindi umushitsi. Niko baba ya watoto wengi kiroho na wengi kimwili. Wabana benshi mu mubiri no mu mwemu. Watoto wangu ni wengi kimwili na kiroho. Abana b'imwemu ni benshi no mu mubiri ni benshi. Na madame wangu ambaye namukunda cyane. N'umufasha wanje nkunda cyane. Alisema niwasalimie. Yavuze ngo ndabaramutse. Siku moja nitakuyaka naye. Umunsi umwe nzoza ndamuzanye. Siamuleta sababu nilipita njia za mateso. Sindamuzana kuko naciye mu nzira zigoye. Lakini siku hali ya vita itaisha nitakuyaka naye. Igihe ciza nicaba intambara yaheze tuzozana. Mungu alinipa mwanamke mrembo sana. Imana yampaye umugore mwiza cyane. Unasikia wivu ya nini? Wumvishari. Unasikia wivu? Wumvishari. Mrembo sana. Ni mwiza cyane. Na anayejua Mungu. Kandi azimana. Najitapa. Nditapa. Kama sijitape nani watanitapa? Nitapse nani ndeyo ntapa. Hallelujah. Amen. Kama unakwazika Mungu akufungue na roho ya uchawi. Nambutsita Imana ikubohora niyo mwemu y'uburozi. Amen. Amen. Asubuhi ya leo iki gitondo nitaongea dakika 15 peke yake. Ndavuga iminota 15 gusa. Kuhusu mada ambayo inasema kubijanye n'icigwa kivuga ngo urejesho ya vitu vilivyopotea. Kugarukanirwa ivyatakaye. Urejesho. Kugarukanirwa ya baraka iliyopotea. Umugisha watakaye. Urejesho. Kugarukanirwa ya baraka ambao shetani aliiba. Kumugisha satani yatwaye. Mungu ameniambia hivi. Imana yambwiye. Hatutamaliza mwaka. Nituzorangiza uyu mwaka. Na shetani hajarudisha kila baraka yako aliiba. Na satani ataragarura umugisha yagutwaye. Leo imekuwa Jumapili ya mwisho. Uyu munsi tubaye dimanche ya nyuma. Ya mwaka ya 2025. Mwaka wa 2025. Hii ndio Jumapili ya mwisho. Hii ndio dimanche ya nyuma. Na Biblia inasema Mungu ni Alfa na Omega. Biblia inavuga Imana ni Alfa na Omega. Kwa hii Jumapili ya mwisho. Lero kuri dimanche ya nyuma. Mungu ataenda kurudisha. Imana iragiye kugarukana. Kila baraka yako. Umugisha wawe wose. Kila miujiza yako. Igitangaza cawe cyose. Ambao shetani alikuwa akiiba. Satani yari yakunyaze. Hautaingia Jumapili inafika. Nusinjira muri dimanche na ile mateso ambayo umepitia hiyo mwaka. Na ya magogo wachamwe muri uyu mwaka. Natangaza kama kuhani wa Mungu. Natangaza nk'umuheresi w'Imana. Hii Jumapili ya mwisho ya mwaka. Hii dimanche ya nyuma y'umwaka. Ikurudishie furaha kwa jina la Yesu. Ikugarukanira umunezero mu izina rya Yesu. Akira umunezero w'Imana mu izina rya Yesu. Akira umunezero w'Imana mu izina rya Yesu. Nasema Jumapili ya mwisho ya mwaka. Ndavuze ngo dimanche ya nyuma y'umwaka. Ni leo. Ni leo. N'uyu munsi. Ambia jirani yako. Kiriho mwicaranye. Dimanche prochain. Uti dimanche iza. Umwambie dimanche prochain. Mubwira ati dimanche iza. Ni 2026. Ni 2026. Sitakuwa tena hivi. Sizoba nkiruku. Umuguse jirani yako. Umukore ko mugenzi wawe. Mwambie voisin. Uti mugenzi. Uniangalie vizuri. Undabe neza. Dimanche prochain. Dimanche iza. Inawezekana unisahau. Birashoboka ko uzonyibagira. Haleluya. Na mimi nakuruhusu. Nanje ndakwemereye. Dimanche prochain. Dimanche iza. Vala vizuri sana. Ambara neza cyane. Ile nguo ya chini ya valizi. Iya munsi ibikwa munsi y'ivalizi. Ile ya chini ya valizi. Ya yindi yo munsi y'ivalizi. Vala vizuri. Ambara neza. Nunua parfum. Guraga parfum. Weka sana. Kashireko neza. Yani dimanche ya 2026. Ela dimanche ya 2026. Uyanze unatembea na mafieri. Uyitangure winshirane n'amafyeri. Mpaka shetani aelewe. Uwezao satani atahura. Hii ni 2026. Hii ni 2026. Haleluya. Dimanche prochain. Dimanche iza. Vale ile nguo ya chini ya valizi. Ambara ya muzu wika munsi y'ivalizi. Na kama hauna ya mzuri Mungu akupatie pesa ununue. Na udafisa sisi Imana iguha amafaranga ugure sasa. Kesho lendi. Ejo kuwa mbere. Upokee pesa kununua mavazi. Wakira amafaranga yo kugura impuzu. Hautanunua mu mavieti. Ntabwo usogura muri vayura. Utanunua magazeti. Usogura magaze esho. Aliyesema amina. Uvuze amena. Mungu akupatie pesa kwa jina la Yesu. Imana amafaranga mu izina rya Yesu. Ambia jirani yako. Gira muri kumwe. Rendez-vous. Dimanche prochain. Ni kwa Mungu sa. 2026. 2026. Haleluya. Usikubali. Niwemere. Jumapili ya kwanza ya mwaka. Kwa Mungu wa mbere w'umwaka. Usiikose. Kusiba.
Usikose Jumapili ya kwanza. Ntuzasibe dimanche ya mbere y'umwaka. Natafuta niombee watu. Ngo masengera abantu. Waliochukua bahasha wiki mzima. Abatoye bahasha indwi yose. Tulikuwa tumetumikia Mungu. Twariko dukorera Imana. Kitu ambayo huyu baba anafanya, huyu ndugu Christophe. Iki kintu uyu Christophe akoze imenigusa sana. Cankoze ko cane. Nilikwambia usimalize mwaka. Narakubwiye nturangize umwaka. Na ujafanizia baba yako wa kiroho surprise mwanzo. Utarakorera surprise umuvyeyi wawe w'imwemu. Kumbe unakuona kikundi ya kusupport mtumishi wa. Kumbe urafise umugwi wawe gushigikira igikorwa c'Imana. Kesho kilikuwa taji wanasema unigusa madawa. Ejo ni wakora ko bazovuga ngo wakoze ku miti. Sababu wengi wanachukia wapendake watumishi ya Mungu bapate. Kuko abantu binzigo ntibakunda kugira ko abakozi b'Imana hari ico boronka. Wengi wanatuchukiaka. Abenshi baratwanka. Mtumishi wa Mungu kipendeze na kuwa shida. Umukozi w'Imana niwe begwa n'ingorane. Ukinunua gari au sadaka zetu. Ukoze imodoka ngo amashikanwa yacu. Sasa ninunue tena na sadaka ya wapi? None ndayigure mu mashikanwa ya he. Si yenu tu. Nene sigwanyu. Si baombe yake. Nene sinda basenge. Sifanyake kazi. Nene sinkore igikorwa. Nikinunua koti ni sadaka ya nani? Ninagura ikoti nishikanwa ryande. Si ni yenu tu. Sigwanyu. Tutanunua tu na sadaka yenu. Tuzobigura mu mashikanwa yanyu. Sababu tunawafanyia pia kazi. Kuko tubakorera igikorwa. Hallelujah. Hallelujah. Kuna wengine tunasikiaka roho mbaya, hapendi pasteri hapa. Anabandi bumva imitima mibi nagomba ko pasteri yambara. Mimi nilipata mkristo mmoja kutoka kanisani. Jewe narose mu Kristo mwe mwishengero. Akanyambia mimi naanza nenepa sana. Arambwira nti je ntanguye kuvyibuha cane. Anaona mimi nanenepa sana. Abona ntanguye kuvyibuha cane. Inafananisha kuwa na pesa. Asa n'umuntu asigaye afise amafaranga. Anatoka mu kanisa. Acha mwishengero. Natafuta niombee watu. Nagomba sengera abantu. Waliokubali kutumikia Mungu. Abemeye gukorera Imana. Wiki mzima Mungu alituweka vitu kwenye roho. Indwi yose Imana yadushize ibintu ku mutima. Ili tununue generator. Kugira ngo tugure groupe. Sio hata kupatia mtumishi wa Mungu. Sinayo guhereza umukozi w'Imana. Sio ya kutolea eti apotre wa mugeni hapa. Sayo gutangira apotre w'umushitsi. Ilikuwa sadaka ya kununua generator groupe electrogene. Nishikanwa gusa yo kugura groupe. Groupe electrogene. Groupe electrogene. Ya kanisa ya Mungu. Y'ishengero ry'Imana. Na kuna watu wa Mungu walijiima. Kandi hari abantu b'Imana biyimye. Walichukua mabahasha. Batoye amabahasha. Wengine walisharudisha. Abandi barazigarukanye. Wengine ilibidi warudishe leo Jumapili. Abandi byasabye yuko bozitanga uyu munsi kwa Mungu. Kama uko pale, nimba uri hano, simama tu na bahasha yako. Hagurukana na envelope yawe. Nilikwambia uandike groupe pale. Narakubwiye uco wandika ko groupe. Kuya hapa mbele. Ingo hano imbere. Kuya na bahasha yako ya. Ingo niba hasha yawe ya groupe. Kama uyarudisha kuja. Nimba wayagarukanye ngwino. Kuna wengine walisharudisha nasikia. Hari abandi numva bamaze kuzisubiza. Fanya mbio mbio. Gira vuba vuba. Usichunge wa kwanza alamuke njo na wewe. Nturindire uwa mbere avyuke, oya nawe nuze. Tukombowe muda. Ducungure umwanya. Kuja tu hapa mbele. Ingo hano imbere. Fanya mbio mbio. Gira ningoga. Njoo sema nyaruka. Nyarutsa. Nyaruka, nyarutsa. Yes. Nyarutsa cyane, nyarutsa. Usichunge mwingine akuye njoo na wewe. Buya tu. Nturindire wundaze nawe nuze. Hii ni sadaka kununua groupe hapa. Iri nishikanwa ryo kugura groupe. Na watu walijiima kweli. Abantu bariyimye by'ukuri. Sio kusema wana nyingi. Suko bafise menshi. Lakini hao wanatumikia Mungu. Ariko bakorera Imana. Christophe alikwambia hivi. Christophe yakubariye. Unaweza omba na unafika hata kumajanja. Urashobora gusenga ugashika no kumabati. Lakini hautapata pesa. Ariko ntiworonka amafaranga. Pepo ya umasikini. Imwemu y'ubukene. Inatoka kwa kutumikia Mungu. Ikugwaho no gukorera Imana. Haitoke kwa maombi. Nikugwaho n'amasengesho. Kuja nikombe. Ingo dusenge. Wengine ulinyambia wamesharudisha. Abandi baragarukanye. Njoo wote walikamata bahasha hii. Abani bo batoye ama envelope. Hawajarudisha wote. Nilikwambia usikwenda kamata bahasha ya Mungu na utaifanya. Narakubwiye ngo ntuzoze uratora envelope uzi ko utazobishitsa. Ni laana juu ya maisha yako. N'umuvumo ku buzima bwawe. Ukikamata engagement na Mungu. Ugize isezerano n'Imana. Kuona heshimu kwa. Zujubaha byihuse.
Mungu, nimeombea hawa watu wako na wale wengine ambao walisharudisha wanajiima juu ya kutumikia, uwabariki kipesa kwa ajili ya kazi yako. Wametoa kununua groupe electrogene ya kanisa. Nimewaombea baraka, na hata wale ambao wamefanya kwa siri, baraka ziwafuate kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Unaweza tia pale mkitu. Mungu akubariki sana. Imani iguhezagire cyane. Na kama uko hapa, namburi ngaha, uko na bahasha yoyote, ofisi bahasha iyo ariyo yose ulichukua ndani ya wiki, waitoye muri nondo, iwe bahasha ya maombi, iwe bahasha ya masengesho, iwe bahasha yoyote ulichukua, iwe bahasha ariyo yose watoye, hauyarudisha, utarayisubiza, kuja urudishe pia. Ngwino isubizemo. Bahasha yeyote ya Mungu ambao ulibeba, ibahasha yariyo yose y'Imana watwaye, ambao haujarudisha, utaragarukana, kuja urudishe. Nuzuigarukane. Simama tu hapa mbele nikuombee. Hagaranga imbere ndagusengera. Kila aliyebeba bahasha yoyote, uwagize bahasha twara yariyo yose, ulipeleka bahasha ndani ya wiki, watwaye ibahasha mwinondwi, ulikuwa hujarudisha, ni wari bwayigarukane, kuya nikuombee. Ingo ndagusengere. Mungu, nimeombea taifa yako, Bana msenge ihanga ryawe, Yesu ametii na amerudisha hizi bahasha, uko muvuye bagasubiza hizi bahasha, warudishie baraka yao ambao ubarukarukanira umugisha wao. Nimewabariki katika uwezo wa jina la Yesu. Ndabahezagiye mu bushobozi bw'izina ryawe, uwezo wako uwe juu yao, ubushobozi bwabo babeko, na baraka zako zifuatane nao, n'umugisha wao umatane nao, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Ubushobozi bwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu awabariki. Imani ibahezagire. Haleluya. Haleluya. Na bariki Mungu kwa asubuhi ya leo, ndahezagiye Imana muri iki gitondo, sababu hii mada ambao tutaongelea, kuko iki cigwa tuza kuganirako, ni mada ambao Mungu amenipa kwa asubuhi hii, ni cigwa Imana yampaye muri iki gitondo, kuhusu kubijanye urejesho, kugarukanirwa ya kila kitu iliyoibwa na maadui, w'ikintu cyose cibwe n'abasi. Biblia imetupatia historia ya watu wawili. Biblia duhaye inkuru y'abantu babiri. The Bible says siku moja, Biblia avuga ngo umunsi umwe, palikuwa wanawake wawili, hari abagore babiri, walikuwa makahaba, bari maraya, walikuwa makahaba, bari ba maraya. Na wale makahaba, kandi abo ba maraya, wakaamua wachukue nyumba wakae pamoja, bahitamwo kuba hamwe baba muzimwe. Na ilikuwa kwa wakati ya mfalme Sulemani, kandi cari igihe c'umwami Salomo. Tunajua sote historia ya mfalme Sulemani, turazi twese amakuru ya Salomo, ambaye ni mtoto wa mfalme Daudi, ari umwana w'umwami Dawidi. Mungu alipompatia ufalme, Imana imaze kumuha ubwami, Biblia inasema Sulemani biravuga ngo Salomo hakuomba Mungu vitu vingi, ni yasavye Imana ibintu vyinshi. Siku moja Sulemani akafanya ndoto, umunsi umwe Salomo agira iyerekwa, agira indoto, na katika ndoto yake, mu ndoto ziwe, akaona Mungu kumutokea. abona Imana imugenderera. Ilikuwa ndoto, yari indoto, na Mungu akamwambia Sulemani, unataka nikufanyie nini? Imana ibwira Salomo, turagomba ndaguha iki? Sulemani akalomba Mungu hekima na akili. Salomo asaba Imana ubwenge. Alilomba hekima sababu tayari alikuwa na pesa, yasabye ubwenge kuko yari afise amafaranga. Akalomba Mungu sasa hekima kutumia pesa, asaba Imana ngo imuhe ubwenge bwo gukoresha ayo mafaranga. Nasema hivi, ndavuze ngo Mungu akiona ya kwamba haujapata maturity, Imana imaze kubona yuko ataburambe bw'ikintu ya kutumia pesa fulani, ubumenyi bwo gukoresha amafaranga runaka, hawezi kubariki tena zaidi, nishobora kuguhezagira birenze. Kuna watu ambaye Mungu hajabariki sana kipesa, arabantu Imana itarahezagira cyane mu mafaranga, sababu hawajapata akili na maturity ya kutumia pesa, kuko batararonka ubwenge cyangwa ubumenyi bwo gukoresha ayo mafaranga. Kama Mungu anagundua namba Imana ibonye haujakuwa na hekima pia akili ya kutumia utajiri, nturagira ubwenge bwo gukoresha ubutunzi, anaweza kukuima ile kitu, irashobora kukwima ivyo bintu. Kuna maombi ingine hari yandi masengesho Mungu wajibu haraka, Imana itishura vuba. Sio kusema ya kwamba Mungu hataki kujibu, atari uko Imana itagomba kwishura, lakini Mungu anaangalia haijakuwa wakati ya hiyo kitu. ariko Imana iraraba ngo ico gihe nikiragera. Mtoto wa mwanaume wa miaka 5, umwana w'umuhungu w'imyaka 5, hata afanye maombi ya siku 40 ya kufunga na kuomba, nayo yokora amasengesho kwisonzesha imyaka imisi 40, akiomba Mungu asenga
nasenze Imana, Mungu nipatie mandevu. Mana mereza umukobwa. Mungu hawezi kumupa mandevu. Imana nishobora kumuha ubwanwa. Mtoto wa miaka 5, umwana w'imyaka 5, hata afanye maombi ya siku 20, naho yakora amasengesho y'imisi 20, akiambia Mungu, abwiye Imana nipatie mandevu, imubwanwa, iyo maombi ayo masengesho Mungu hawezi kuyachilia. Imana nishobora kuyishura. Sio kusema ya kwamba Mungu anashindwa, suko Imana inaniwe, lakini kupata mandevu ya mtoto mwanaume, ariko kuronga ubwanwa ku mwana w'umuhungu sio hata hitaji, si n'umutwaro, lakini ni wakati. ariko ni igihe Miaka zikisogea, imyaka niyashimbere, akikomaa, niyakura, ndevu zitaanza ota, ubwanwa buzotangura kumera, sababu wakati ya ndevu inakaribia. kuko igihe cy'ubwanwa kigeze. Mtoto mwanamke wa miaka 2, umwana w'imyaka 2 w'umukobwa, hata aombe namna nawe gani, yosenga gute, Mungu nipatie mtoto, Mana mu mwana, hawezi kuzaa, nashobora kuvyara, na sio hitaji. kandi si umutwaro. Miaka zikiendelea, imyaka ibandanije, akifika kwa muda ya kuzaa, ageze mu gihe cyo kuvyara, itawezekana azaa. bizoshoboka ko yovyara. Yani kuna maombi ingine rero hari ayandi masengesho hata uyafanye kwa nguvu, nawe uyasenga n'inkomezi, Mungu akikuangalia vizuri, Imana ikuravye neza, anaona ya kwamba haujakuwa na uwezo, ikabona nturagira ubwo bushobozi, haujakuwa na capacity nturagira capacity ya kusupport ama ya kuvumilia hiyo baraka. bwo kwemera uwo mugisha no Mungu kuwihanganira. anaweza kukuima. Imana irashobora kukwima. Na nifuata vizuri, uri kurankurikirana. Sulemani alilomba Mungu akili Salomo asaba Imana ubwenge na hekima n'ubwenge ya kutumia utajiri bwo gukoresha ubutunzi na kuchunga watu no kurinda abantu. wengi. Mungu aliwapima na pesa ndogo, abenshi Imana yabagerageje n'amafaranga make, lakini hawakukuwa na uwezo wa kutumia hiyo pesa, ariko ntibagize ubushobozi bwo gukoresha ayo mafaranga, na Mungu akawaima tena. Imana ikirabima burundu. Kuna wengine ambao hari abandi Mungu akimupatia 1 million de francs, Imana iguhaye umuriyoni w'amafaranga y'amarundi, kanisa hakujake, ishengero acaheba, maombi aombaki tena, amasengesho nagesenga, na anakumbuka kukunywa pombe. aca yibuka rero kunywa Sasa inzoga. mtu kama na ule, rero umuntu nk'uyo, kama 1 million nimba umuriyoni inaweza kurudisha mukabari, ushobora kugusubiza mu kabari, inaweza kufanya utafute malaya. ushobora gutuma urondera imaraya. Sasa ukipata 20 million none uronse miliyoni 20, itakuaje? zogenda gute? Si utakufa? ni wocufa. Ndio Mungu anafanyaka, anapima mtu, Nivyo Imana irabikora ngo ngerageze anakupatia kwanza 100,000 ikaguha ibihumbi 100, aone akili yako, iraba ubwenge bwawe, hii 100,000 utatumiaje? ibi bihumbi 100 uzobikoresha gute? Mungu akiona mu 100,000 Imana ibonye mu bihumbi 100 unatumia vibaya, uyakoresheje nabi, unamaliza 100,000 peke yako, uhejeje ibihumbi 100 wenyene, haukutoa hata 10,000 ya chakula, nta n'ibihumbi 10 watanze, haukusaidia hata mtu mmoja na mamaisha. muntu numwe wafashije. Ile 100,000 yote ibihumbi 100 vyose unakunywa pombe, ukayanywa inzoga, kesho ejo utaingia mu ukame ya ajabu, uzinjira mu kuburanirwa kudasanzwe, sababu Mungu anasema huyu ni mjinga, kuko Imana ivuga ngo uyu ni gipfu, hana akili ya 100,000. nta bwenge afise Acha bw'ibihumbi 100. nimupatie 10,000 alishakazoea. reka ndamuha ibihumbi 10 amenyereye. Mungu akiona ulitumia 100,000 vizuri, Imana ibonye wakoresheje ibihumbi 100 neza, hii ni siri nakupatia, iri ni banga ndaguhaye, kwa kila baraka ambayo Mungu atakupatia, kumugisha wari wo wose Imana izoguha, usiwe naimaliza peke yako. ntuzure yajya wenyine uyimariramo. Kitu ya kwanza, ikintu ca cha mbere 10 utoe. uratanga ikigira 10. Ya pili, ica kabiri tafuta hata mtu anayeteseka, rondera umuntu agowe, umupatie hata 10,000 umuhereze n'ibihumbi hata 10, 1,000 francs, naho coba igihumbi, na kwambie tu Mungu akubariki. akubwire ngo Imana iguheza. Na tena kama una wazazi wanaishi, kandi namba ufise abavyeyi bakiriho, mupatie hata 500 francs, naho yoba 500, akwambie tu mtoto wangu akubwira barikiwa. ati mwana wanje heza. Ile neno iryo shambo inaweza fanya upate ingine. rirashobora gutuma uronka ayandi mafaranga. Mungu akiona unatumia 100,000 vizuri, Imana ibonye ibihumbi 100 bikoresheje neza, anakuongezea kesho 200,000. irakongera 200,000. Akiona akili yako inakuwa ibonye ubwenge bwawe bwakuze ya kutumia pesa, yo gukoresha ni amafaranga, vile Mungu pia anakuongezea pesa. uko nyene Imana ikigwezagiza amafaranga. Kuna wengine Mungu hajawabariki arabandi bana Imana itarahezagira, sababu haujakuwa na uwezo kuko nturagira ubushobozi ya kutumia baraka za Mungu. bwo gukoresha umugisha w'Imana. Unasafiri tu Chibitoki, ukaja mu Cibitoke gusa, unakamata foto 50, ugaca ufata amafoto 50, unatia kustati, ukashira kuri statut, nasafiri njameni. ndafashe urugendo yemwe. Wewe tu safari ya Chibitoki, none urugendo rwo mu Cibitoke unatia ku Facebook fasi yote ugaca ushira kuri unasafiri. Facebook ngo ufashe Sasa urugendo. ukienda USA none itakuaje? ugiye muri Amerika ho vyogenda gute? Ni bisi tu,
bisi yonyene unachukua picha hivi. Ugafata ifoto. Sasa ikikuwa ndege. None ibaye ndege. Unajua tuhubiri verse 2. Uzi kuvuga ubutumwa iminota 20. Uliombea tu pepe mwe katoka. Wasenge imwe mu mbimwe gusira soro. Unakuwa kiburi mu kanisa. Ubwibone buraduze mwishenge. Unaanza pita sa vile wenjo unakuwa sa pape. Utangiye kugenda nkaho umenga urarenze. Sasa siku utapata upako ya kutabiri saa. None igihe uzogira amavuta yo kuvugishwa cyane. Tutakuweza tena. Mbega tuzogushobora. Tutakuweza. Tuzogushobora. Emiotu. Umuriyoni wonye. Kiburi inakuwa. Ubwibone buraduga. Sasa ukipata 20 milioni. None si milioni 20. Tutasema wapi tena? Tuzovugira hehe kandi? Kuna watu ambao arabantu hano Mungu anabariki sana. Arabantu Imana ihezagira cyane. Lakini walibakia humble. Ariko bagumye baciye bugufi. Kongo. Muri Kongo. Kuna kabila watu wawili. Hari ubwoko bw'abantu babiri. Mmoja anaitwa Wamushi. Abamwe bitwa Bamushi. Wengine wanaitwa Wanande. Abandi bitwa Banande. Wale watu abo bantu anaweza kuwa na pesa ya ajabu. Arashobora kuba afite amahera menshi. Anaweza shimamisha nyumba kubwa. Arashobora guhagarika inzu ndende nziza na ukimwona pale kandi umuravye ngaho utawaza ni mfanyakazi. Wokwibaza ngo numuyeye. Kisha wanakuambia ile nyumba hamba bakakubwira ni ya huyu. Iyanzu ni yu. Unamwangalia kwanza. Ukamwihweza. Huyu. Unasema kweli? Kwa byukuri. Yani ana pesa. Afisa amafaranga. Lakini hajionesha. Ariko niyerekana. Lakini wengine hapa. Ariko abandi hano. 500,000. Ibihumbi 500. Utawaza alipata 50,000. Uza kwibaza ko yaronse milioni 50. Ndio maana banakuloga. Niyo mpamvu bakuroga. Na hujapata kitu. Atacu uraronka. Kila baraka sio ya kutangaza. Umugisha wose si wo gutangaza. Epuka kutangaza baraka zako. Irinde kutangaza umugisha wawe. Sababu dunia ni mbaya. Kuko isi ni mbi. Watu wafurahie baraka yako. Abantu nibanezererwe umugisha wawe. Mungu akikubariki. Imana iguhezagiye. Ficha. Nyegeza. Maisha ya siri. Ubuzima bw'ibanga. Ni maisha ya kuendelea mbele. Ubuzima bwo gutera imbere. Wewe unazaa. Ukavyara. Unatia mtoto kustati. Umwana ugaterera kuri stati. Watamuloga. Bazomuroga. Wataloga ile bebe yako. Basoroga uwo bebe wawe. Unatia bebe wako mweupe kustati. Ugashira mu bebe wawe w'insobe kuri stati. Wacha watakamata ile picha. Abarozi bazofata iyo foto. Wanaenda loga. Baca bajana kuroga. Ambia mwenzako kuwa na maisha ya siri. Kiba muri kumwe ati zugira ubuzima bw'ibanga. Ambia jirani yako kuwa na maisha ya siri. Mubwira ati zugira ubuzima bw'ibanga. Mwambie kuwa na maisha ya siri. Mubwira ati gira ubuzima bw'ibanga. Unapata banakutongoza tu leo. Uno munsi barakureheje. Unaanza tia fiancé ku stati. Ugacutangura gushira sheri wawe kuri stati ngo sheri wanje yaje. Watakukatala kesho. Ejo bazokwankumara mari. Inaofanya siri yako. Inaofanya furaha yako. Ikigeze umunezero wawe. Uyafanye kuwa siri. Bigira ibanga. Unasikia? Wavyumvise. Mimi mke wangu na njoo mke wangu simwekake ku status. Je umugore wanje sinigera ndamushira no kuri status. Watoto wangu ku status waweke. Abana banje simfa kubashirako. Sababu najua siri zake. Kuko ndazibanga. Iliyofanya furaha yangu. Ikigize umunezero wanje. Na ificha vizuri. Ndagihisha neza. Nasema Sulemani alilomba hekima. Ndavuze ngo Salomo asaba ubwenge. Ya kutumia utajiri. Bwo gukoresha ubutunzi. Na Mungu akamupa ile hekima. Imana icumuha ubwo bwenge. Na akamwambia zaidi ya hekima. Iramubwira hejuru y'ubwenge. Nitakuongezea makuta na mali nyingi. Zokongereza amafaranga n'amatungo. Alipotoka ndani ya ndoto. Amase kuva mu ndoto. Alifikiri ni ndoto. Yibaza ngo ni ndoto. Lakini baada ya kulota. Ariko nyuma ya kurota. Sulemani asubuhi. Salomo mu gitondo. Akachukua sadaka. Acatora ishikanwa. Akasema hii ndoto. Avuga ngo ino ndoto. Naamini ni Mungu. Ndizera ni Imana. Akaenda toa sadaka. Aja gutanga ishikanwa. Ni hapa nilikuambia ndani ya wiki. Aha niyo nakubwiye muri ino ndwi. Usizarau ndoto zako. Ntugasuzugure indoto zawe. Fanya angalisho na ndoto nazo zifanya. Uragaba ku ndoto ugira. Sababu ndoto. Kuko indoto. Ni njia ya kwanza ambao Mungu anaongea na wanadamu. Ni inzira ya mbere Imana iganirizamwe umuntu. Fanya sana angalisho na ndoto naolo. Uragaba cyane ku ndoto ugira. Sababu ndoto unazozifanya. Kuko indoto urota. Ndio maisha yako ya kweli. Nibwo buzima bwawe bw'ukuri. Sulemani akuzarau ndoto. Salomo yasuzuguye indoto. Akaenda toa sadaka juu ya ndoto. Aja gutanga ishikanwa kubw'izo ndoto. Nakupatia siri.
ndaguhibanga siku utafanya ndoto ya mzuri, umunsi uzogira indoto nziza, unalota unasabia pesa, ukabona urota uri kuharura amafaranga, unalota unaolewa, ukarota warongowe, ile ndoto yako usizarau. iyo ndoto nuzoisuzugure, Wewe ndio uitolee sadaka. genda uritangire Ambia ishikaro. Mungu ile ndoto Gira Imana ati iyi ndoto na ikamata kama unabii, ndayifashe nk'ubuvugisho, na mimi natangaza ndaibeba. nanje ndatangaje ko ndavyambaye. Mimi nikilota ndoto ya mzuri, jewe ndose indoto nziza mimi naitoleaka ca ndayitangira, ndoto tu ya mzuri. indoto nziza gusa. Bible inasema baada kupokea hekima, Biblia iravuga ngo inyuma yo kuronka ubwenge Sulemani akakutana na shida ya kwanza. Salomo acahura n'icago ca mbere. Makahaba wawili Abamaraya babiri wakakuja mbele ya Sulemani, baraza imbere ya Salomo, wakaanza kufanya ubishi. batangura guharira. Biblia inasema wale makahaba Biblia iravuga ngo abo bamaraya walikuwa na shida, bari bafise ikibazo sababu walichukua uamuzi wa kukaa nyumba kuko moja, bahisemwo kubana hamwe, na walipokaa pamoja kandi bamaze kubana hamwe shida ikatokea. ikibazo rero kiraza. Bible inasema kahaba wa kwanza Biravuga ngo imaraya ya mbere alikuwa na mimba, yari afise inda, wa pili pia uwa kabiri nawe alikuwa na mimba. nawe yari afise inda. Hatujue wa baba wa mimba walikuwa wapi, Ntituzi base b'izo nda ni bande, sababu ni wakahaba, kuko ari abamaraya. yani hata wa baba walikuwa wajulikana. Bisigira ngo nabase b'abana ntibari bazwi, Wakakaa nyumba moja, baca babana mu nzu imwe. kahaba wa kwanza akazaa. Maraya wa mbere aravyara, Siku tatu baadaye inyuma y'iminsi itatu wa pili naye akazaa, uwa kabiri nawe aribaruka. yani wakakuwa wote ndani ya nyumba Rero moja bose baba mu nzu imwe na watoto wawili wadogo. n'abana babiri b'utuhinja. Usiku moja Ijoro rimwe walipokuwa wakilala, baryamye, sababu ni makahaba, kuko ari abamaraya, sio maisha ya si kuokoka. ubuzima bukijijwe. Hiyo usiku Iryo joro Biblia inasema umoja biravuga ngo umwe alilala sana yararyamye cane mpaka akalalia mtoto wake, kugeza aho yaryamiye ku mwana na wiwe, mtoto akafariki. umwana arapfa. Ni usingizi aina gani? Mbega nitiro nyabaki, Mama alale umuvyeyi aryama alalie asinziriye, mtoto aryame ku mpaka mwana mtoto akufa. kugeza aho umwana apfa. Wa mama muko, Abamama muriho? najiuliza wa mama, Ndibaza abamama, unaweza lala kweli urashobora kuryama by'ukuri mpaka ulalie bebe na akufe? kugeza aho uryamira ku mwana agapfa? Unajua, wakati nizaka mtoto wa kwanza Urazigaye navyara umwana wa mbere, nilikuwa namshituka. narakangagurika, Sama mimi namwangalia, rimwe rimwe nkamuraba, mimi natia kidole kama anapumua ama apumua. nkashira ukuboko kw'izuru nkamuraba, Mtoto nkumviriza ko wa agihema. kwanza anashitulaka wazazi. Umwana wa mbere arakanga abavyeyi, Sama unaona mtoto analala sasa mingi, ukabona umwana yaryamye amasaha menshi, sasa ndugu, mtoto alishakufa. ukibaza mbega umwana yamaze gupfa, Nampima kwanza, ukumviriza, nasikia ukumva arahema, kumbe hajakufa. narapfa. Kuzala ya kwanza Kubyara ubwa mbere birababa, biragoye, hata huko munganga na komplike. naho wowe umeze gute umuganga Binaogopesha muzazi. birateza ubwoba umuvyeyi. Mtoto alale saa mrefu, Umwana aryama amasaha maremare, unasema mtoto alikufa ama aje? umwana yapfuye cane, Unapima kwanza pumuzi, ukumviriza imwemu, unasikia hajakufa. okay, aracahema. Sasa ni busingizi gani None nitiro nyabaki mama anaweza lala umuvyeyi ashobora kuryama alalie mtoto wake akaryamira ku na mwana, mtoto akufa? umwana agapfa? Mimi nafikiri Jewe ndibaza, sazimwa alilewaka, kumbure alilewaka. yari yaborewe. Mimi nawaza Jewe ndibaza wale wakahaba walilewa. abo bamaraya baraborewe. Mimi nafikiri Jewe ndivyo niyumvira, pengine nibaza walikunywaka pombe, kumbure bari banyoye inzoga, wakavuta mabangi banywa itabi, na njoo wakalala. hanyuma bararyama. Haiwezekane busingizi mpaka ulalie mtoto na Kuko akufa. ntibishoboka ko wogira itiro ringana gute kugeza aho umwana apfa. Ni mimi nasema inawezekana. Jewe nije niko ndabivuga ntibirashoboka, Walilewaka. bari baborewe. Hakuna bahati mbaya Nta mahigwe mabi kama vile mtu ambaye analalaka kama kiatu. nk'umuntu aryama nk'ikirato. Kuna watu wengine walipewa karama ya usingizi Hari abandi bantu barahawe ingabire y'itiro, yani akilala hivi usiku rero aryamye ku mwijoro itafika busubuhi tu vile. hazogera mu gatondo akiri kwako, Mvula inyeshe usiku hasikia. imvura igwe mwijoro ntavyumva. Hivi na leo usiku N'ubu mwijoro hii mvula ilinyesha, iyi mvura yaguye, kuna wale wakusikia. hari abatayumvise. Busingizi gani ile uko nayo? Ni itiro nyabakufise. Uliza jirani yako, ulisikia mvua Bazo usiku? muri kumwe ati wumvise imvura yaguye mwijoro? Umuulize, mvua ya usiku Mubaza ulisikia? ati imvura yo mwijoro wayumvise? Anakuambia aje? Akubwiye gute? Umuulize ilikuwa saa ngapi? Mubaze yaguye saa ngapi?
Kuna wengine wanalala kama viatu hapo. Abandi baryama nk'ibirato. Hawakusikia na mvua ya usiku. Na n'imvura bumvise yo mwijoro. Hizi maradi zote hawakusikia. Izi nkuba savuze zose mwijoro ntibazumvise. Ni usingizi ya mubaya hili. Inaomba wakuombee deliverance. Bisaba gusengera ubuhoke. Uombewe deliverance kweli. Usengerwe ubuhoke. Yani unaweza kia usiku. Rero ukaza mwijoro. Unamuiba. Ukamwiba. Unamunyangula. Ukamuterura. Unaenda naye. Ukamujana. Unamutia hapa. Ukamushira na hata lamuka. Kandi navyuke. Usingizi ya kimapepo. Ni itiro ry'abadayimoni. Inaomba uombe ufungulivu kweli. Ndagomba usengerwe ubuhoke. Kuko makusikia mvula hapa baba. Ari umuntu atumvise imvura ngaha. Hizi radi zote hakusikia. Iyi miravyo yose yarabagiranije ntiyayumvise. Tena nyumba yake haina plafond. Kandi inzu yiwe ugasanga na plafond y'igiri. Lakini hakusikia. Ariko ntiyayumvise. Ulikuwa voyage wapi? Wari wagiye hehe? Ya kushangaza. Igitangaje. Kuna watu wengine wanabusingizi ya kimapepo. Arabamba msitiro ry'abadayimoni. Utawajua aje? Ubamenya gute? Mukanisa ndio wanapata usingizi. Mwishengero niho baronkera itiro. Tena saa ya mahubiri. Kandi igihe civuga butumwa. Ndio saa banaanza. Niyo baca batangura. Saa kugize kuzizi imba tinti. Mungi sirimba rasirimba mahubiri tu kianza. Ijambo ry'Imana ritangura. Tena anaikala chini ya bafu. Kandi yicara munsi ya bafu. Mwa sauti yapata hapo. Kuri rijwi ringana uko. Unapata usingizi aje? Uronka itiro gute? Uombe ufungulivu. Urasenge gubohoke. Unaanza ni bongo. Wibaza ngo nububeshi. Wewe tunapata usingizi saa mahubiri. Wowe uronka itiro mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Me tukianza prophesy unalamuka. Ariko dutanguye prophesy uca wikangura. Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Ona vile analamuka. Hela bingana chiavyuka. Iyo prophesy kama mtu analamuka kama Mungu nione baba. Iyo prophesy ni kituma munavuga ngo mana nanje mbone vuga. Ukiona unapata usingizi saa mahubiri. Ubonye uragira itiro mu gihe c'ubutumwa. Ama unapata usingizi. Cyangwa ugira itiro. Sasa unatasoma Biblia. Igihe ugira usome Biblia. Inaomba bakuombe. Birakusaba ko bagusengera. Kuna wengine wakipata usingizi. Hari abandi baronse itiro. Ukisema tu usome Biblia. Ubuze ngo usome Biblia. Unaanza tu verset ya kwanza. Ugatangura umurongo wa mbere. Macho yanakuwa buzito. Amaso acaremera. Hapo mwanzo. Aho itanguriro. Unakia kutana ushalala. Ukisanga waryamye. Ni vita vya kiroho. Izo ni ntambara z'imwe. Shetani hapendi usome Biblia. Satani ntagomba kusoma Biblia. Sababu anajua mwenye anajua Biblia. Kuko arazi kuzi Biblia. Shetani anamuogopa. Satani amutinya. Sema amina. Vuga amen. Shimama kidogo. Haguruka gatoya. Fanya hivi. Giruko. Pepo ya usingizi toka. Imwe mu yitiro vayo. Sema pepo ya usingizi toka. Vuga imwe mu yitiro sohoka. Kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. Jinyoroshe. Igorore. Vile unajinyorosha na pepo ikimbie. Uko wigorore n'abazimu bagiruka. Pepo ya usingizi sama ubiri kwa jina. Yitira mu ijambo ry'Imana. Kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. Ikala sasa. Icara rero. Ile pepo inaenda. Iyo mwembi iragiye. Hallelujah. 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 Amen. Can I prophesy? Prophesy. Kuja baba. Ingo. Wewe mrefu. Wewe mremure. Mungu ameniambia. Imana yambwiye. Ni kwa huruma yake tu. Ni kubuntu bwayo gusa. Ndio kwa maana unaishi mpaka leo. Niyo mpamvu kiriho kugeza isa. Naona watu wamekufuatilia juu ya roho mbaya. Ndabona abantu bagukurikirana kubw'umutima mubi. Watu wanakufuatilia juu ya roho mbaya. Abantu bagagukurikirana kubw'umutima mubi. Haingelikuwa Mungu wa kanisa ya Repentance. Iyo hataba Imana y'igicaniro ca Repentance. Kama sai uko ndani ya prison. Uyu mwanya tuvugana buri mwibohero. Ndani ya jela. Mugasho. Naona watu juu ya roho mubaya. Bona abantu kubw'umutima mubi. Wanavaa mateni za kipolisi. Bambaye mateni y'igipolisi. Wako wanakusheta kidole. Bariko bagutunga intoke. Umoja wa mfupi wa mweusi. Umwe mugufi yirabura. Na mwingine wa munene kidogo lakini wa mweusi. Avyibushe gato yariko yirabura. Wanavaa teni kama wa jeshi. Bambara umwambaro w'igisirikare. Wako nakusheta kidole. Bariko bagutunga intoke. Mungu ameniambia haingilikuwa huruma ya Mungu wa kanisa. Imana yambwiye ngo yatabimuwe z'Imana ike gicanye. Kama saa hii. Iyi saha. Uko naozea ndani ya jela. Uburi kuborera mugasho. Mungu ameniambia hivi. Imana yambwiye.
Zamani hapa ku repentance. Kera hano muri repentance. Kulikuwaka jeshi umoja. Hari umusoda umwe. Nikamutabiria. Ndamuvugishwa ko. Kama Mungu atamufanya general. Ko Imana izomugira umugenerali. Na ilitokea. Kandi byarabaye. Unamjua? Nubizi. Akakuwa karibu sana ya rais. Acaba iruhande cyane yegereye umukuru w'igihugu. Mungu ameniambia hivi. Imana yambwiye. Nikupatie miaka 3. Ndaguha imyaka 3. Mungu atakuinua. Imana izogushira hejuru. Naona unavaa vazi za jeshi. Mbona wambaye umwambaro w'igisirikare. Unavaa vazi za jeshi. Wambaye umwambaro w'igisirikare. Za polisi. Z'abapolisi. Uko unatembea. Uri kuragenda genda. Wanaanza kukuheshimu. Batanguye kukubaha. Nimekupatia miaka 3. Ndaguhaye imyaka 3. I give you just 3 years. Ndaguhaye imyaka 3. Sababu utatumikia Mungu. Kuko uzokorera Imana. Utahubiri injili sana. Uzovuga ubutumwa cyane. Na utafungula aumônerie des serviteurs de Dieu dans la police burundaise. Kandi usungurura vuga butumwa mu gipolisi. Kwa ajili yako. Kubwawe. Naona wajeshi. Ndabona ingabo. Wanaanza okoka. Batanguye gukizwa. Mu myaka 3. Mu myaka 3. Mungu ameniambia. Imana yambwiye. Wale watu wawili. Abo bantu babiri. Ambao wako na kufuatilia. Bariko baragukurikirana. Wanataka uende jela. Bashaka kuja mu gasho. Ni kama vile ulikuwa jela. Ni nkaho wari mu gasho. Banapenda urudie. Bashaka usubireyo. Mungu ameniambia atawapatisha haya. Imana yambwiye ngo igiye kubakoza isoni. Anakia kupatia kibali. Ije kugukwemegwa. Mwezi wa 2. Ukwezi kwa 2. Naona barua moja. Ndabona ikete rimwe. Mungu anaichana. Imana iritabuye. Mungu ananiambia ilikuwa suspension. Irambwiye ngo yari kama vile punition ya suspension. Yari cyari kirego. Kama mtu mwe banashimamisha kukazi. Yari umuntu bahagaritse ku kazi. Wanapasua ile barua. Baratabuye iryo kete. Mwezi wa 2. Kwezi kwa 2. Na unarudia kwa nguvu. Mbonye usubiye kuba wa wundi w'inkomezi. Amenyambia Mungu. Ni kwa Imana yambwiye. Mbona unakuwa sana leo? Nani wakuloga? Acha nikutabirie basi upate mafuta yake. Mungu amenyambia interpret. Kwa hizi siku unapitia ukame sana. Ndani ya nyumba yako pesa imekataa kabisa. Na hakuna mtu anajua sababu huko unapendeza ni mavazi ya zamani. Unajua mtu maliuza mavazi zamani hata kama anakosa pesa hautajua. Na hivyo nakia toa ubakie pale mtabirie na wewe. Bakia tu pale. Gumaho nyene. Nikiona sadaka natabiria sana. Au tafsiri? Iyo mbonye ishikanwa ncanyoherwa. Yako wao utafsiri. Hapana yangu. Unapitia ukame sana ya pesa. Na niko naona tutafika mwezi wa 3. Mungu atawapatia pesa sana. Naona wewe na mume wako hii mwaka ya 2026 muna organize kitu kama vile concours ya waimbaji. Munakuwa kama vile maproducer za waimbaji. Hii mwaka naona evenement mkubwa 2026 inakuwa organize hapa. Yeye na mume wake wanafanya kama vile competition ya waimbaji. Wanakuwa kama vile maproducer. Na kitu ingine, Mungu ameniambia kazi unaofanya ya movie, yani filamu. Mungu atakufanya producer wewe na mume wako za filamu. Hamutatumikia watu. Amen. Na ukame ambao mumepitia inakiaisha. Amen. Lakini Mungu atakubariki sana watoto. Amen. Kizazi ambao itafuata nyuma tena ni mapasha, sababu naona mapasha, naona zingine mapasha. Naona mapasha hizi manake kuzala 2 na kwa watoto 4. Pole sana. Pole kwa hii baraka. Amen. Nasema mimba itafata. Naona mapasha. Amen. Kisha naona mapasha ingine unazaa. Mana yanje. Mana yanje. Utazala wengine. Pole na hii baraka. Amen. Kutafika kipindi utakwambia pole na baraka za Mungu. Pole na baraka za Mungu.
Sema tu amina. Amina. Wakati ni unasema kuhusu kuzala, igihe ndiko ndavuga ibijanye no kuvyara, naona wanakia ombea bebe umoya. Mbona baza gusengera umubebe umwe. Hii mu janvier. Aha, mukwijana. Wanaombea bebe. Bagasengera umubebe. Wanasema jina yake ni Tezuera. Bakavuga ngo yitwa ni Tezuera. Kuko mtu anazaba. Hari umuntu abyaye. Haiko mimba ya pasteur. Ntabwo ari inda ya pasteur. Utangure kuvuga ngo he, lakini atapatia jina mtoto wake, ariko azohereza izina ry'umwana wiwe, sababu yeye na bwana yake wanapenda sana pasteur, kuko we n'umugabo wiwe mbona bakunze pasteur. Bazovyara umuhungu, watamuita ni Tezuera. Bazomwita ni Tezuera. Anatazaliwa mwa hiyo wiki, agira uvyagira vyagwe. Mana yanje na nyamanzi hapa, ndabigarukirije ngaho. Mungu anakialeta pesa. Amen. Nyabade, Mungu akupatie hizi baraka tu hivyo na uzivumilie kwa jina la Yesu. Vuga amina. Amen. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Nikiona na tabiri hivi munaogopa, mimi naachana. Mbonye mvugishijwe guca mu gatinya ca ndabiheba. Sababu wengine hawazoe kiwango ya unabii. Kuko abandi ntibamenyerera urugezo rw'ubuvugishwa bwo hejuru. Ni tabiri tu ya chini unazoe. Reka mvugishwe ivyo hasi umenyereye. Kuja baba. Ingo. Mungu amenyambia. Imana yambwiye. Unavaa vizuri. Wambaye neza. Mungu akupatie tu pesa sasa. Imana iguhereza amafaranga rero. Naona kuna kazi itafunguka. Ndabona hari akazi kagiye kuguruka. Zaidi ya kufanya kazi ya Mungu. Ejuru yo gukorera Imana. Mungu atafungua kazi. Imana izugurura kazi. Na itakuwa kwenye kazi ya vitu vya majiwe. Kandi bizoba akazi vya majiwe. By'amabuye. Itakuwa baraka sana kwa. Uzoba umugisha kuri wewe. Mungu atakupatia pesa. Imana izoguha amafaranga. Hautamtumikia kwa kukosa pesa. Ntuzokorera Imana ubuza amafaranga. Hii mwaka. Uyu mwaka. Naona utaenda pia Kongo. Ndabona uzoja muri Kongo. Na utarudia na pesa. Kandi uzogaruka ufise amafaranga. Sijui itafanyika aje. Sinzi ngo bizogenda gute. Lakini Mungu amenyambia. Ariko Imana yambwiye. Saison ya baraka kwako. Igihe cy'umugisha kuri wewe kirashitse. Na Mungu atakuvalisha na utavalisha watu. Kandi Imana izokwambika na uzowambika abandi. Mzee, ndiyo Mungu amenyambia hivi. Imana yambwiye. Pesa yako, amafaranga yawe, imechelewa sana kwa mikono za watu. Yatebeye cyane mu biganza by'abantu. Naona pesa yako nyingi watu wanakuwa nayo hawapendi lipa. Ndabona abantu bafite amafaranga yawe badashaka kukwishura. Wendo nasema. Niwe ndiko ndabwira. Sasa hizi siku pesa ziko. Rero muri imisi amafaranga. Lakini kwa mikono za watu. Ariko ari mu biganza by'abantu. Hawataki kupatia pesa. Nibashaka kuguhereza amafaranga yawe. Mungu amenyambia hivi. Imana yambwiye. Kuanzia kesho. Guherejo. Wataanza kulipa pesa. Bazotangura kukuriha amahera yawe. Sababu una moyo mwema sana. Kuko ufise umutima mwiza cyane. Una moyo mwema sana. Ufise umutima mwiza cyane. Mungu akubariki. Imana iguhezagire. Kuya ule frère wa cravate. Ingo wewe wa cravate. We. Ingo. Niko naona kuna new season itaanza. Ndabona hari igihe gishasha kigiye kuba. Mwezi wa 5. Mu kwezi kwa 5. Mwisho wa mwezi wa 5. Impera z'ukwezi kwa 5. Fin mai. Mu mpera z'ukwezi kwa 5. Kuanzia le 28. Guhera itariki 28, le 30 mai. 30 z'ukwa 5. Hiyo date ya mwisho wa mwezi ya mai. Iyo tariki ya nyuma y'ukwezi kwa 5. Ina represente nini kwako? Isobanura iki kuri wewe? Mwezi wa 5. Ukwezi kwa 5. Kama irepresente kitu, sema nta mkirundi ndio tatafsiri. Ndo tarehe yake ya kuzaliwa. Ndio tarehe ya kuzaliwa. Ulizaliwa mwezi wa 5. Wavutse mu kwa 5. Le 29. Le 28, le 29. Itariki zingahe? Le 28. Le 28 mai. Unajua mtu anaweza itwa Shimirimana Dieudonné. Urasomye twa Shimirimana Dieudonné. Dieudonné. Niko naona Mungu ananiambia Shimirimana Dieudonné. Ndabona Imana imbwira ngo Shimirimana Dieudonné. Tutafika mwezi wa 5. Nzoshika mu kwezi kwa 5. Kuanzia le 28 mpaka le 30 mai. Uheri tariki 28 gushika 30. Mungu ameniambia nguvu yako kutafuta maisha. Imana yambwiye ngo inkomezi zo kurondera ubuzima.
nguvu ya kutafuta maisha, inkomezi zo kurondera ubuzima. Sababu nakuona kwenye duka, ndakubona uri mu iduka, wanaujisha maaparei, bagurisha ibikoresho by'amaparei, wanaujisha maaparei, bagurisha amaparei. Uko naambia wateja karibu, uri kubwira abakiriya ati karibu, karibu muuze maaparei, ati ngo mugure ibikoresho. Mungu ameniambia, Imana yambwiye, ambia Shimirima na Dieudonné, gira Shimirima na Dieudonné, jina yako ni kusema ni Mungu anapanaka, izina ryawe rishora ngo ni Imana itanga, ni Mungu alipana, ni Imana yatanze. Mungu ameniambia, Imana yambwiye, hata kama ukusoma sana, naho utize cyane, hii mwaka uyu mwaka itafika mwisho, uzogera kumpera, Mungu atakupatia pesa, Imana isogwa amafaranga, uanze business yako, utangure urudandazwa rwawe. aliyesema amina. Uvuze amena, Mungu pia abadilishe kazi yako, nawe Imana ihindura akazi kawe, akupatie kazi nzuri kwa jina la Yesu. akazi keza mu izina rya Nasema Yesu. Mungu akupatie kazi nzuri. Nawe Imana igwa akazi keza. Na hii mwaka tunaenda kuanza, Uyu mwaka tugiye gutangura, watapandisha mshahara wako bazoduza umushahara wawe katika hiyo duka ya maaparei. muri iryo duka ry'amaparei. Tutafika mwezi wa 12, tuzogera mu kwezi kwa 12, utakuwa unaanza biashara yako. uzoba utanga urudandazwa rwawe. Mungu amenyambia Dieudonné, niko Imana yambwiye Dieudonné, kupitia wewe biciye muri wewe umasikini ya jamaa ubukene bw'umuryango itaondoka. buzovaho. La braso kata. Can I prophesy? Prophesy. Huyu ndugu hapa unasuka nywele shimama. Wowe usutse umushatsi. Can I prophesy? Prophesy. Nikiona leo unabii na viacha, mbona utabitahuye ndabireka. ingelikuwa Kenya wangeelewa unabii. Iyo muri Kenya bari gutahura ubuvugishwa. Ndio maana niweke mafuta yangu na iwekea Ghana. Niyo mpamvu amavuta yanjye ndayabikiye muri Ghana. Natenda tabiri Ghana. Nzoja kuvugishwa muri Ghana neza. Hapa uko ngaha ndabona ni muvyumva neza. Mungu amenyambia. Imana yambwiye. Mungu amenyambia. Imana yambwiye. Ulimwengu wa giza, isi y'umwijima, ilitafuta itoe sacrifice ya mguu wako wa gauche, yashatse gutanga ikimazi cy'ukuguru kwawe kw'ibubamfu, lakini Mungu hataruhusu. ariko Imana ntizovyemera. Naona watu wanakuzunguka, mbona abantu bagukikuje, wako wanaimba, bariko baririmba, wengine wanakamata mpira, abandi bafata umupira, wako wanafanya football, bariko barakina umupira w'amaguru. walitafuta wasakrifie mguu yako ya gauche, bashaka batanga ikimazi ukuguru kwawe kw'ibubamfu, lakini Mungu hataruhusu. ariko Imana ntizovyemera. Mungu amenyambia, Imana yambwiye umutumikie uyikorere katika hii kanisa, muri iri shengero, sababu Mungu atakupatia visa kutoka nje ya nchi, kuko Imana izoguha visa yo hanze y'ikindi gihugu, lakini Mungu amenyambia umutumikie. ariko Imana ambwiye ngo uyikorere. Mambo ya football aiepuka, ivy'umupira w'amaguru bireke, wasikufanye vibaya, ntibakugirire nabi. Mungu amenyambia umtumikie. Imana ambwiye ngo uyikorere. Ulishakapatia Yesu maisha yako? uramaze guhereza Yesu ubuzima bwawe? Ulishakabatiziwa kwa uramaze maji? kubatizwa mu mazi menshi? Tumikia Mungu. Unajua imba? urazi kuririmba? Haujui? Navyuzi. Unaweza faka zidani kanisa. ushobora gukora iki mw'ishengero? Nini unaweza weza mkanisa? ni cyahe kintu washobora mw'ishengero gukora? Kusekirite umwe alikuwa hapa walineti na alinifurahisha. Sasa yuko hapa, alikuwa hapa hivi. Umusekirite umwe nabonye ngaho w'amaro yakubise amafime. Yuko wapi ule sekirite? ari hehe? Ule ananifurahisha sana. aranezera cyane. Yaha njoo ulikuya baba ukashimama. uriya igwagarare hayi. Aisha piga filme ule anasema unasema huyu ni sekirite wa mfilme kabisa wa kweli. umengo n'ukuri. Ile filme kwa wapi? za filme ziri hehe? Weka yo baba, weka. zishireko. Weka tena. Weka ile filme. zishireko. Weka ilikupendeza sana. shirako zirakubereye cyane. Nasema unjo sekirite kabisa. ndavuga ni wa musekirite. Mwanta nichokoza Burundi. uzaca koza mu Burundi. Nakimbilia Jabe. nzoca nirukira ku Jabe. Sekirite na nipigani. sekirite rase kurwana. Unaona sekirite? ubu rero cuma sekirite. Hapa sasa. rero. Sema amen. Amen. Kandi tu Burundi ukinichokoza nakimbia Mujabe. aha mu Burundi muncokoje nzirukira ku Jabe. Aba sekirite wote wanakuchangia. aba sekirite bose bagufatire hamwe. Hallelujah. Amen. Can I prophesy? Prophesy. Niandikie hii namba. Nyandikire numero 68 68 27 27 69 69 69. 69. Nasema 68 navuze 68 27 27 69
81 68 68 27 27 69 69 8 1 nitie inamba mtu mmoja hamagariri uwo muntu ile namba nitia iyo nimero muyihamagare. mwana yanje nani mwandishi ipata Ninde ayironse ishapita umuite Halo. Ego. unamjua umwambie kama yeye unaongea naye tatu au parler pale Shamyo parler. Halo. umwambie wanamuita kanisani Ugati baragwamagaye kwishengero. Baragwamagaye kwishengero. naona mtu anakamata vitu vya menuisier kunafanya menuiserie Mbona umuntu ariko arakora ibintu vya menuiserie. umwambie mimi naona mtu unafanya menuiserie muze kama anafanya menuiserie mubaze ko akora ibintu vya menuiserie mugire ko abaza tia ku micro pale shira au parler shira kuri micro. namuona anafanya kazi ya mbao Mbona ariko arabaza bakubona uri kurabaza umviriza ibyo turiko turakubwira kazi ya mbao umviriza Akazi ubuhanuzi k'imbaho. bwawe turi mu ishengero bakubona uri kurabaza umviriza ubuhanuzi bw'iwawe na saa hii unaranda mbao kandi ngo n'ubu nyene kuraranda imbaho kuna komanda kumaliza ati n'ubu kuna nyene komanda za kumaliza za mbao sababu anajua tengeneza sana vitu vya nyumba arazi gutunganya neza ibintu vyo mu nzu vitanda makiti ibitanda tena intebe anatengeneza mzuri sana kandi abikora neza cyane lakini una shida ya blocage sana ariko afise ikibazo ca na blockage roho ya mauti cyane. namfuata kandi imwe mu irufiri kiramurondera mutafsirie uri kurabyumva ibyo bariko barakubwira turi kwishira eti ni wapi mupatie adresse ya kanisa kwenye mu adresse y'ishengero turi mu ishengero ryo kwihana no kurukira umwambie akuje mbio mbio sana mubwira se yihuta aache mambao zote areke ivyo ariko arakora turi byose ngaha kwijabe Avenue de la Mort cyangwa Avenue de l'Imprimerie mubwira se yihuta turiruka rero ibyo uri kurakora byose bihebe uzuriruka hano ku ishengero sawa akuje sasa hivi asubunyene kenai professor professor Mungu Imana hakuna nafasi Mungu aonani na hanimana itabona shida ikikuwa ikibazo kibonetse hata ndani ya tumbu ya samaki no mu nda y'urufi Mungu aliona Jonas Imana yarabonye Yona na wewe Mungu akuone nawe Imana ikubona huri anayesema amina ubu si amena Mungu aone maadui zako Imana ibona basi bawe aanze kuua umoja kwa jina la Yesu kwica umwe mu izina rya Yesu. niko nataka nitabiri sana Nagomba kuvugishwa cyane uyu munsi kenai professor Mana yanje haleluya mkubwa yake ya Pastor Justin mukuru wiwe wa Pastor Justin yeye mwimbaji Dudu Sosten ujya muririmbyi Dudu Sosten siku moja tunimaliza ibada umunsi umwe turangiza amakoraniro nikamwambia Dudu ndamubwira ni Dudu pale alikuwa iko naongea na mwanamke lakini hakuna mtu anajua yari karavugana n'umukobwa mugabo nta numwe nikamwambia yarabizi mimi naona mwanamke mwa USA ndamubwira ni je ndabona umukobwa umwe ari muri Amerika anaitwa fulani nikamwambia jina yitwa naka ndamubwira izina namba yake ni hii inimero yiwe ni atakuya huko tamuo asoza kandi ni uzomutwara yewe yaguma ati yewe unamwona uramubona ulijua aje wabimenye gute ndio maana siku ya ndoa yake nilikuwa niyo mpamvu ku munsi wa mariage yiwe niho narindi unajua hivi nubizi alikuwa jambia anaficha yarabihisha yani Yesu anakutana mwanamke Msamaria rero Yesu ahura n'umugore w'Umusamariya anamwambia wende wite bibona amubwira genda uhamagara umugabo wawe eti sina hata bwana mmoja ngo nta n'umugabo n'umwe fise cheza na mafuta ya unabii kina we n'amavuta y'ubuvugishwa akamwambia babwana wenye amubwira abagabo uhobora kumwe nawe naweza tabiri ndashaka kuvugisha kenai prophesy niko naona Mungu ndiko ndabona Imana
kupatia watu pesa sana mwa. Ihereza amafaranga cyane abantu mu ishengero. Nilikwambia siko mugeni. Nakubwiye ko nari umushitsi. Na ubiri mu repentance tokea 2018. Mvuga ubutumwa muri repentance gura muri 2018. Na kila niliyetabiria. Kandi wose navugishijwe ko aliona mkono wa Mungu. Yabonye ukuboko kw'Imana. Siko mugeni hapa. Sindo mushitsi. Siku ndarudia repentance jabe. Umunsi nzogaruka muri repentance kw'Ijambo. Ndakutana gari zinajaa pale. Zosanga imiduga yuzuye harya. Wanasema amina. Ubu samena. Gari yako iongezeke pale. Umuduga ule wogereke harya. Nasema nitarudiaka hapa. Ndavuze ngo nzogaruka hano. Gari zinapangana hapa. Imiduga itonse harya. Mpaka hulaje polisi. Kugeza abapolisi. Wataanza kia kupanga watu hapa. Bazaza baraza gupanga abantu neza imiduga yabo. Naisema ndabivuze siko mugeni hapa. Sindu mushitsi ngaha. Biblia nasema Mungu ni nyuma maneno ya watumishi wake. Biblia ivuga ngo Imana iri nyuma y'ijambo ry'abakozi bayo. Yani nikisema sheti Mungu awe nyuma. Rero mvuse ni ngombwa Imana ibikore. Nasema Pastor Justin. Ndabivuze mwungere. Huu mwaka tunaenda kuanza. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Ni mwaka ya urejesho ya baraka. Ni mwaka wo kugarukanirwa umugisha. Ndoa zitayala hapa. Amago azubakwa hapa. Pesa zitajaa hapa. Amafaranga azubakwa. Hakutakuwa masikini humu. Nta mukene asobamwo hano. Masikini wa mwisho. Umukene wa nyuma atakuwa na moto. Azofisi moto. Amena. Nasema masikini wa mwisho. Navuze ngo umukene wa nyuma. Naona ndoa. Ndabona mariage. Ndoa ya basekirite. Mariage ya basekirite. Sekirite wa mwanamke na wa mwanaume. Sekirite w'umukobwa n'umuhungu. Mana yanje. Mana yanje. Mwezi tunaanza wa 6. Ukwezi tugiye guta ukwezi kwa gatandatu. Naona protokole wa mwanamke. Mbona protokole w'umukobwa? Alitoka mu kanisa ingine. Yafuye muri dishengero. Akakuya hapa. Aza hano. Juu ya mwanaume unako. Kugo muhungu. Ule mwanaume kwa msekirite. Uwo muhungu nawe ni musekirite. Hata mukoroga. Nazo mukoroga. Batafanya ndoa. Bazogira na mariage. Ndoa ya basekirite kwa hapa. Mariage ya basekirite irahari ngaha. Mana yanje. Niwaoneshe au nisiwaoneshe? Nabereke cyane. Niwaoneshe. Mana yanje. Niwaoneshe au? Ndabibereke. Acha uyuwai. Reka ubuyuwayi. Acha uyuwai. Reka ubuyuwayi. Siku utatimilika utaelewa. Igihe bisobuzo nawe. Hapo talionaka mbele. Ati umwungere yari yabibonye. Hallelujah. Hallelujah. Baraka ziliko naona mwa kanisa. Umugisha ndiko ndabona muri iri shengero Mana yacu. Utazitia wapi? Muso ukwiza hehe. Baraka za baba utazitia wapi? Umugisha uyu mupapa uzokwiza hehe. Tunatumikia Mungu sana. Kuko urakorera Imana cyane. Mbona Mungu anakiinua watu wako? Ko Imana ije gushira hejuru abantu. Mbona vijana vinakiinuka? Ko mbona ugwaruka rushe gushirwa hejuru? Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Natafuta tuite mtu. Ndagomba duhamagara umuntu. Tuite mtu mu presidence. Duhamagara umuntu muri presidence. Tumuite. Tumuhamagare. Tumwambie son excellence. Tumubwira atsinye n'icubahiro da papa wacu. Kanisa repentance jabe. Shengero ga repentance kwijana. Washomere ni wengi baba. Abashomere ni benshi papa. Tukumbuke huku mzee. Twibuke no muvyeyi. Mzee kumbuka watoto. Ati mutamibuka abana bawe. Nipane namba. Nangi numero. Andika. Andika. Acha tuache. Reka tubireke. Tuache pale. Reka tubireke. Can I prophesy? Prophesy. Mana yanje. Mana yanje. Mungu atawapatia pesa. Imana izobahereza amafaranga. Ni ule menize nakuya. Ni ule muranda mbao. Ni wa wundi umubaji. Akuja. Ase. Mana yanje. Oh, hallelujah. Kuja baba. Ingo. Usiogope ingo. Nutinye ingo. Unagisa alikuwa mukazi. Urabe yari mukazi. Ulikuwa na randa mbao. Warikura urabaza. Unabiacha sai. Uchubiheba. Unatengeneza nini, kitanda ama kiti? Warikura tegura igitanda canke iki? Vitu yote ya kutengeneza. Sai unatengeneza nini? Uyu mwanya warikura kora iki? Sai. Uyu mwanya warikura unatengeneza nini? Nilikuwa nafunga kitanda cha bosi. Kitanda cha bosi.
Ni Imana yakuboneye uri kurakora igitanda cha bosi. Mungu amesema tumusaidie. Imana yavuze ngo tugufashe. Tumusaidie tusimsaidie. Tumufashe ni tumufashe. Sababu huyu ndugu kuko uyu mwene data ana karama ya mikono sana. Arafise ingabire yo mu maboko cyane. Anajua tengeneza sana. Arasi gukora cyane. Sikujui. Sindakuzi. Sijakona. Sindakubona. Ushakaniona. Uramaze kumbona? Kupicha. Unomba wapi? Usengera he? Kumutandao. Kwa nani kwa afisadi. Usiogope baba, tulia. Nutinye tuza ugire umutekano mu mutima. Uliniona pale kwa afishe? Ndio. Unaombaka hapa? Usengera he? Ndio, hapa. Aha nyene. Unamjua? Ndio. Aramuzi. Usiogope, tulia. Nutinye tuza. Mana yanje. Oh my God. Mungu ameniambia Imani yambwiye tusaidie huyu ndugu. Dufashe uyu mwene data. Sababu kwa sasa anapitia blockage sana. Kuko muri kino gihe hariko araca mu blockage mu bintu by'inzitizi cyane. Na kuna roho ya mauti na mufa. Kandi hari imwe mu y'urupfu irikira murondera. Mungu ameniambia ni muombe. Imana yambwiye ngo ndamusengere. Mungu atoe roho ya mauti. Imana ikuri imwe mu y'urupfu. Na Mungu afungue pesa. Kandi Imana yugurura amafaranga ku buzima bwiwe. Mumwangalie vizuri. Mumurabe neza. Musabie miezi 6 baadaye. Muharure amezi 6 azokurikira. Mutashangaa maisha ya huyu. Muzotangara ubuzima bwiwe. Patia mkono wako. Imukuboko kwawe. Unaitwa nani? Witwa nde? Emmanuel. Mungu alinionyesha njoo namba yako ya simu. Imana yanyeretse nimero yawe. Na nikakuona kwa huko unafutumika kazi. Chambo na hantu uri kurabaza. Pengine ile mauti ilikuwa nakufuata leo. Kumbe urugo rupfu ariko rurakurondera no munsi nyene. Ndio kwa maana Mungu alipana urgence. Niyo mpamvu Imana yatanze ubutabazi bwihuta. Ukiona Mungu anapana nimero ya urgence. Ubonye Imana itanze nimero zihuta. Yani mabaya ilikuwa ta leo. Bisigura ngo ico kibi cari kuba n'uyu munsi nyene. Na Mungu akiepusha kitu. Kandi Imana iyirinze ikintu. Unaonaka tu alama. Ubona ikimenyetso. Kama kingilifika. Ko cari kuba. Lakini kitamufanya. Ariko naco kiri bumugire. Weka mkono juu. Duza ukuboko hejuru. Unaitwa tena? Emmanuel. Kila kanisa mweke mkono juu. Ishengero muduzi biganza. Uambie Mungu uepushe Emmanuel. Ubwira Imana utirinda Emmanuel. Na roho yote ya mauti. Nimwe mu yose y'urupfu yo muhiga. Na vile uko namuombea. Ukuri kuramusengera. Mungu afukuze roho ya mauti mu nyumba yako. Imana yirukana urupfu mu nzu yawe. Amen. Mwa hii siku 3 inabakia kabla mwaka ishi. Muri iyi bisi 3 sigaye ngo umwaka uhere. Nimefukuza roho yote ya mauti. Zirukanye imwe mu by'urupfu. Shetani hata kula mtoto wa kanisa. Satani nazojya mu mwana Naachilia nguvu za Mungu. Dare kuimbaraga z'Imana. Naachilia nguvu za Mungu. Dare kuimbaraga z'Imana. Roho ya mauti kuachilia. Imwe mu y'urupfu ikureke. Nimefukuza roho yote ya mauti. Zirukanye imwe mu yasheru. Juu ya Emmanuel. Kukuri Emmanuel. Katika jina la Yesu. Jina rya Yesu. Wewe mauti. Imwe mu y'urupfu. Umejidanganya adresi. Wiheze adresi. Watoto wa apotre Joseph Nduwimana. Abana ba apotre Nduwimana Joseph. Watoto wa pasteur Justin. Abana ba pasteur Justin. Hawawezi kuliwa na wachawi. Yashobora kuribwa n'abarozi. Nimefukuza roho ya mauti. Zirukanye imwe mu y'urupfu. Mauti ya ghafla. Urupfu rwa Shindwa. Neshwa. Kwa jina la Yesu. Jina rya Yesu. Emmanuel utaishi. Emmanuel uzobaho. Mungu afungue pesa kwako. Imana igurura amafaranga iwawe. Mikono yako ambao Mungu alibatia karama. Imiganza byawe Imana yahezagiye ingabire. Mungu akuletee wateja. Imana iguha abakiriya benshi. Wa samani. Bagaciro. Kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. Amen. Amen. Rudia mukazi yako. Subira mu kazi kawe. Wanda ufunge kitanda ya bosi. Genda ufunge igitanda cha bosi. Kenai prophesy. Prophesy. Simama tuombe. Haguruka dusenge. Muda yetu inaishi. Umwanya wacu urarangiye. Hauko pressé. Kenai prophesy. Prophesy. Twende ama ni prophesy. Dutaye cyangwa tuvugishwe. Niende kule nyuma sasa. Genda ari inyuma rero. Tu prophesy ama twende. Tu prophesy cyangwa tugende dutaye. Huyu baba wa polo ya noir kuja. Wo wa polo ya noir. Wa noir unavala wanaandika bulls. Ego. Naona muda yetu inaisha, acha tuombe. Umwanya wacu uraheze, reka dusenge. Muda inaisha. Umwanya uragiye. Rendez-vous. Rendez-vous. Mwaka kesho. Mu mwaka uza. Mutakure na nichunga. Kumutakura harandindiriye. Charame na nichunga. No mucarama harandindiriye.
Nilikuwa kwa Pastor Eric. Nari kwa Pastor Eric. Mu Gihosha kumuyaga. Ni yeye alinialika huko. Niwe yari yantumiye. Sasa hapa kwetu kujabe tuliprofite tu. Rero ngaha iwacu kwijabe twara profite. Hamukunialika? Ni mwantumiye. Ndio maana mimi naweka mafuta yangu. Niyo mpamvu nibikiye amavuta yanje. Pastor Justin nampenda sana. Umwungere wacu Justin ndamukunda cyane. Ni kama vile mtoto wa kiroho kwangu. Ni umwana w'imwemo kuri jewe. Napendaka utulivu wake. Ndakunda ugutuza kwiwe. Upendo wake. Urukundo rwiwe. Hata nikuwe Kongo. Naho ndo bandi muri Kongo. Ananitumiaka sadaka. Arandungikirisha ikana. Namupendaka sana. Ndamukunda cyane. Sana. Cyane. Namupendaka Pastor Justin. Ndamukunda cyane. Nani ananipendaka? Nawe arankunda. Nikifika Burundi. Ngeze mu Burundi. Hata kama sihubiri ananipatia tu pesa. Naho novuga ubutumwa aramereza amafaranga. Nasema Ndabeshe. Anajua nikiona pesa mimi naona sana. Arabizi yuko mbonye amafaranga nca mbona cyane. Mtu akiniona tu ni pesa. Uko mbonye na amafaranga. Na mimi naona viwili. Nanda nca mbona bibiri. Amen. Amen. Unialike mwaka kesho. Muzontumire mu mwaka Nikie juu yenu. Kazi za nje ya nchi. Akazi ko hanze y'igihugu. Naona utaanza enda na unarudia. Mbona utanguye kugenda ugaruka? Utaanza enda na unarudia. Uzotangura kugenda ugaruka. Mungu ameniambia. Mana yambwiye. Anakia inua maisha yako gisi sio kwa kawaida. Ije kuduza ubuzima bwawe mu buryo budasanzwe. Mungu anakia kurudisha utajiri. Imana ije kugarukana ubutunzi. Sababu naona kama vile pesa ilianza kuingia. Uko ndabona ko amafaranga yigeze kuba yinjira. Lakini watu wabaya wakaiba. Ariko abantu babi barayatwara. Ukarudia zero. Ucusubira kubata chofisi. Wakabeba kila kitu. Batwaye buri kimwe cyose. Lakini uzima walikuachia. Ariko ubuzima barabugusigiye. Huyu ndugu alipoteza kila kitu. Uyu muntu yarabuze ibintu byose. Usimwone anatoa ana regrete hivi. Numubone ariko ararira yicuza. Mungu ameniambia. Mana yambwiye. Bado hajashindwa. Ntirananirwa. Ukiona baba mzima anatoa. Ubonye umupapa muzima akora amosozi. Yani alipitia vitu mu maisha. Bisigura ngo hari ivyo yaciyemo mu buzima. Alipitia makuu. Yaraciye mu bikomeye. Watu wakamwacha. Abantu baramuta. Japo pesa zilikuwa. Na amafaranga yarariho. Alisaidia wengi. Yafashije benshi. Leo hana kitu. Uyu munsi naca afise. Wanamwacha. Baramutaye. Mungu ameniambia. Mana yambwiye. Usihangaike. Nubahangayike. Anakia fungua mlango. Iraje kugurura umuryango. Mlango wanadamu walifunga. Umuryango abantu bugaye ku buzima bwawe. Nakupatia miezi miwili. Ndaguhaye amezi abiri. Mu miezi mbili. Mu mezi abiri. Mungu atakia kukujenga huko. Imana izoza kukubaka gushasha. Naona watu wanacheza basket. Ndabona abantu bakina basket. Walikuwa pembeni yako. Bari hafi yawe. Wakakuacha. Baragutaye. Mungu ameniambia hivi. Mana yambwiye. Wengine walienda Ulaya. Abandi bagiye Ulaya. Kwa nguvu za wazazi. Kubw'ingoma z'abavyeyi. Wewe uliibiwa vitu. Wewe wibwa ibintu. Mungu ameniambia muda kurudishia. Imana yambwiye ngo nigiye cyo kugarukanwa. Inaingia mwaikani. Kirageza kirinje mu ishengero. Mungu atarudisha utajiri. Imana izogarukana ubutunzi. Wewe hautabakia hapa. Wewe ntuzoguma ngaha. Utaanza toka nje ya nchi. Uzotangura gusohoka igihugu za ugaruka. Tanzania unarudia. Uzoja Tanzania ugaruka. Naona magari makubwa. Ndabona ibimodoka binini binini. Unaenda nazo unarudia. Uchana navyo bigarukana. Libra sokanta ya. Hallelujah. Naona watu wanaitwa watu wa Ober. Ndabona abantu ba Ober. Ober kama vile wale taxi. Ober. Wako na kulipisha na walipa lakini unadedwana ma marchandise. Mbona bariko ubariha nkabona udedwana urudandazo. Mungu anaanza historia mpya. Imana irambwiye ngo itanguye amateka mashasha. Satani yagomba kukwica. Ulifaka accident moya jabu. Warakoze accident y'ubwoba. Kichwa yako walioperaka. Umutwe wawe barawopeye. Oh my God. Kichwa ilipasuka kafunguka. Umutwe warapasutse uruguruka. Ni Mungu alikutoaka pale. Ni Imana yagukuye. Mungu ameniambia hauna retard. Imana yambwiye ngo nturacegwa. Hauna retard. Nturacegwa. Shetani alishindwa. Satani yananiwe. Na nimekuombea. Kandi ndagusengeye. Mungu arudishe kila nyota yako. Imana igarukana inyenyeri yawe. Nasema miezi mbili isipite. Ndabuse amezi abiri nane. Ukie ushuhudia hapa. Uzoze gushinga inani. Kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. Can I prophesy?